Pozdrav svima, dobrodošli danas u ovaj klip Triple Zebra sa vama. Danas snimamo nešto novo na kanalu, to jeste nalazimo se na stranci Play Junkie. Ako ne znate za ovu strancu, to su bukvalno gdje se nalaze oni svi kviza ako ste vidjeli po YouTube, a vjerujem da jeste. Oni kvizovi koliko youtuberi imaju godina, koliko balkanski youtuberi, koliko poznajete balkanski youtuberi i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, tako da danas sam ja konto u ratu, pošto mi se moram pura skontam na kup. Ajde vidi, nakon malo glasom kod imperatora vidim malo prošvrljao probu krvanju. Sad, šta ću mi raditi? Pogodi godine. Evo, pa sad. Znači pogod godine balkanskih youtubera, znači sad. Znači sad da pogodim godine balkanskih youtubera. Idemo znači, startujemo. Prvi je Niksa Zizu. Niksa Zizu, koliko mogu Niksa bodybuilding machine Zize imat godina? Aj rećemo da ima 27 godina. Opa, tačno. Jes mi drago. Znači, njih su mu pogodili. Ok, sljedeća Irina Zivković. Iskreno ne znam ko je tu. Tako da... po ovakvoj slici rekao bi 16. Tako da možda biti 15. Aj godina razlike. Stefan Obradović ili magični video. 25 ili 4. 23! Kralj, ja sam konto stariji. Izgleda lik stariji, mislim. Andrija Joe, ti imaš buraz 19 uver glavi. 18 jebim te. Znači Andrija Joe ništa. Amir Hadžić. On ima dijete. Ima žen. 32 godine. Ili 31. Molim. Da, gdje sam ja ošao na 30, bog te. Al sam se sjebu. Miloš HD, ti buraz imaš 21 uver glavu. Jebo moj. Jebo moj. Kako mogu uvijek promašiti nešto za jedan? Jebem ti kafenjak. Vavana 17. 17 ili 16? 17. Tako je. Yes. Pičke. Idemo dalje. Cone. Jel, Cone, Kone, kako već se. Ti buraz imaš, po ovakvoj slici imaš 19 godina. 17, sereš me da imaš. Pos kako izgleda? Izgledam stariji brat. Ono mislim ima vis da ima malko brade ovdje, tako da izgledam stariji lik. Zobra. Ne znam ni ko saj. 19. 18. G-Bros ima 18 godina. Sereš me da ima lik 15 godina. Nemoguće. Lik ima 15 fucking godina, ja kontam on ima više, bog. Je moj Hamza. Lea Stanković. Ne znam ni kos, ali hajde. 17. Jebote, Luki jedan onaj broj, kad uvijek mašim. Katarina Bugarin. Imaš znači sad imaš 17. Jebote. Jebo majk, ja nisam za ove igre. Nedim ima 20. Napokon. Yes. Pogodak, bitches. Anđela, 19. 18 jebo. Nađa, 18. What the fuck? Ok, Kika ima znači sad. Znači ima sad 17. 18, znači sad. Jebote život, kako sam smotan. Idemo dalje, Dex Rock. Poznat mi je. 16. Tako je, brate. Lazy ima, znači 17. 19 oti, brat. Kovalska ima 21 ili 2. 21. Pa dobro, rekao sam. To je to. Idemo sad na drugi kviz. Ok, sad smo malo došli na pogodi youtubera. Nisam jednom znači igrao pogodi youtubera. Sad idemo za prvi je magični video. Stefan Obradović, malo prije bila.
Stefan, magični video. Aha, znači moram samo kanal. Ako ovo ne pogodiš, onda odmah napusti kviz. Stefan Vuksanović, Muđa. Tako je. LOL fanovi znaju njega. O, Bak Pros. A Kuba. Bogdan sam zove, nisu znam. Ova njuška se rijetko viđa. Ma nije mi legenda. Alen Žabo. Krećemo sa nekim težim pitanjima. Osti sine dragi. Rugby. Odjeća za rugby da sad neko igra naši. Ne vjerujem, brate, ne znam. Radovan. Top 5 Srbija, koliko ja znam, sam predstavlja nakonica, vidi fac. Kako ja da znam? Ko njega ne prepozna, valjda će njegovu sobu. Njega ne možeš prepoznat, zato što jednom sam pokazao koliko ja znam fac. I to Resident Evil, ja mislim kad igrao VR. Jel tad to bilo, ne znam. Ovo je znači Igor HCLHR, milijardu posto. Tako je. Legenda, materi. Za njega ni ja nisam znao do malo prije. Ne znam. Saša Miladinović. Blud da bi bilo teže Jasarštajn. Jes, Milan. Najteže dolaze na kraju, a i najteže je PCX ovo duel da provodi. Ovo je vjerovatno neće pogotovo. Uroš. Ne znam, nisam nikad ga vidio. Idemo sad još jedan rad. Evo nas, znači sad kralju moj na posljednjem ovome kvizu kojeg ću ja odrati. Nadam se da ću sad barem 50% ovaj put odrati tačnih odgovora. Sada, to je pitanje i vjerovatno da ja to neću raditi. Pošto jebi ga. Kvizovno sam inače najjači. Idemo znači prvo. Muđa definitivno, znači Muđa. Njegova slika iz jednih starih dobrih dana. Stvarno, jel me jebuješ sad? Drugi odgovor. Izgledam ko žensko, reću Kika. Goldenito, koji si ti bud? Ih čuo za lik. Youtuber Adnan Bro. Serbian Games bio. Jebote, Serbijane luk. 4. Ovo je Adnan Bro 100%. Tako je. Da vidimo. Ovo bi trebalo biti... Ko gleda ovako? Ko bi mogu ovo biti bog? Jebme, ali ja ovo ne znam. Koji youtuber gleda? Youtuber broj 5. Ko može to biti, jebote? Ne idem ništa na pamet, tako da... Aj bubam... Jasarštajn. Miloš Gaming. Youtuber 6. Ko se smije ovako, bok te mazo. Nemam žive veze. Jasarštajn, a jebote sine, luk. Dalje. Šta je ovo, bog? Ne vidim, a jebe. Mutni. What the fuck je ovo? Kika. Znao sam. Youtuber 9. Jebote, luk. Youtuber bi 9 mogo biti... Nemam žive veze. Youtuber 10, aj bubam sorry 16. Bloodmaster. Kovalska. Marko Kovs, jebote. Luk. Youtuber 12. Čekaj, ko ima malo kose na glavu? Možda Cile. Miloš HD, ja nisam iskonto da je... O moj bože. Youtuber 13. Ti si... Ko bi mogao ti biti Youtuber broj 13 gledajući ovako? Aj bubam da si Ćomla. Anđelo inače. Youtuber 14, ovo je Cile, znači sad, jebote se kaj mati. Sad. Idemo dalje, broj 15, ovo opet Kika, što? Marija Žeželja. What the fuck? A dobro, to, yes, puno sam mogao vidjeti komunara vam izgleda u njenom oku. Idemo dalje, a to je to. Ok, stvarno je došlo i da završimo ovaj video, pošto previše sam prslam. Znači, ako ste uživali ljudi u ovom videu, ostavite taj dole like. Znači sad možeš ostaviti taj like. Zašto ti je?
rečeno. Ne ljudi, ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe, ostavite dole komentar neki, napišite nešto glupo, što se da pročitati na smijet. Tako da do sljedećeg klipa, ako ste uživali, ostavite... Što sam ponavljam sve isto. What the fuck, sjebao sam se, nema veze, do sljedećeg klipa, veliki pozdrav od mene i vidimo se.